نبونه پرتوخانه کا گشتی له قضایا کری. پیشانگهن پرتوکان له دروی آکری ایناینه دناوا آواهی کلیجه و خوندوان بیجن امن چارین له بندا پیشانگهان بمینین یانجی قصدا دروی آکری بگین جبوی دست خستنا پرتوکین پیتوی. دور آکری حتی استا هیچ پرتوخانه که گشتی بومنیه یعنی کم فاکی بگه تا قطابیا پرتوخانه تشکی ضروری ابو همین کسی که نه بس به قطابی و نه کسی دیگه ما مستای و دیگه شارزای دیگه سود مفایکل ور کتابات بنور گرفته. قطابی اتخوازن ادگل بلندبونا آسته زانسته لآکری جهو کرستین جهجی و دوی آسیدا بو بهنه دابین کرن. بۆ یعنی پێویستیمان پێ بهەیە ینی هەمومان گەکوا بکەن بەڵام زۆر گرنگی نادەن ئەستا لە کولیژەکانی تر لە دهۆک و لە زاخۆ دەبینین ینی زۆر دەکرێت بەڵام لێرە لە ئاکرێ ینی دەمانەوەی بخوێنن لێرە جێگانیە آخر زۆر بچووکەش. سرپرشتیار و پیشانگه اپهلگرتنا زیدتر ل 2000 کتابان ل روش آوایا کردستان هاتیاو بحث اوان پرتوکاند کرد. مكتبة ما وكدا زقه دار الزمان دمشقي حتى نهاجو دمشقي حتى نهاجي شاب وبلاكرن دمشقي دسبيدك زيدي 2000 عنوان دبي معرضي ده هي قال لك كتابي انه رجاي باش كتابي انه تيده هي كتابي جورة جورة كردي وعربية جورة جورة يعني تورث هي بخازة هي حتى كمبيوتري حتى فلسفة حتى سياسة حتى جغرافيا إدارة وآبوري نقد أدبي تنمية بشري فلسفة سينما مسرح ما أم هول ددنگو هر یکی گو به پیشنگه پرتوکا خودت ببینه. آکره زیدتر ل 130 سالانه قضا سرباری هبونا کلیجو پیمانگهن ورزشی و کمپیوتر و هنرین جوان خدانا چندین نویسر و روشن بیرانجی لهیان هان نکاریه ببیت خودی پرتوخانه کام مدرنو گشتی که بکارید خوندوان و دوستین پرتوکان لدورخوا بجوینید. گهدار زباری NRT لقضايا آکره.